Embaixada Indonésia aprecia o serviço UPM, nebe consegue salvar cidadão Indonésia na Insanulo Resilima, nebe moti hatasi entre Atauru ho Ila Lira. Comunidade Atauru descobre cidadão Indonésia, nebe moti hatasi ne, iha quinta-feira lorong hat Fulanzuilo tinan rua no Loresinghat, iha tuku hat madrugada horas Timor-Leste, ho condição mate, nebe latang hela iha tasi ibung, suku Makili, aldeia Fatulelo, município Atauru. Hafoing hetang mate ising comunidade informa keres ba unidade polícia marítima no autoridade proteção civil, onde transporta mate ising refere mai iha dili. Enquanto a Embaixada Indonésia e Timor-Leste, o embaixador Octodorinos Manik aprecia o serviço UPM, inclui comunidade, nebe salva vida cidadão Indonésia na Insanulo Resinlima, nebe muti a área tasi entre Lirang e Atauru e a terça-feira ne. No oin triste, embaixador Indonésia e Timor-Leste ne dehan. Iha início fulan zuilu, tinang ne, equipa KBRI iha dili simu cidadão Indonésia na Insanulo Resinlima, nebe mouti iha tasi klarang, inclui neng ida mate, nya ising mate, nebe transporta mai dili. Portanto, cidadão Indonésia na Insanulo Resinlima, inclui neng ida mate ne, hetang incidente iha terça-feira, lorong rua fulan zuilu, tinan rihun rua nulo Resinghat, sirane mai horo cargo husi Surabaya, atuba Papua, tula material construção niang, mai betoi hatasi klarang, entre Lira ho Atauru, ro refere motiha. Bon dia untuk semuanya Bayi Tahotu pada siang pagi ini di Pelabuhan Dili kami menerima ABK dan satu jenazah, ada totalnya 15 ABK dan satu jenazah dari yang perjalanan dari Atauro ke Dili. Kejadiannya sekitar tanggal 2 ada kapal berbendera Indonesia perjalanan dari Surabaya ke Papua membawa kapal barang dan kena musibah di daerah perairan Atauro. Saya tidak tahu persisnya, tapi daerah perairan Atauro. Nah, dari 16 awak kapal ada 15 diselamatkan di Pulau Atauro. Nah, satu tadi pagi ditemukan dalam keadaan sudah meninggal dunia, dan tadi barusan sudah kita lihat bersama sudah dibawa proses ke rumah sakit. No mate ising hafuen transporta mai dili. Comandante interino UPM, Inspetor-Chefe Polícia, Aniceto da Silva, entrega quedas ba embaixador Indonésia e Timor-Leste. A atuação do UPM ninha baia incidente refere a hetan informação kata ya boida nebe ke cargo ninyan usi Surabaya atau Baya Papua maya area nebe hetan incidente atau itaharuka keda sitenia mem Surabaya fatin refere sidak to ya fatin neba sira hetanona masir nebe maka salvaan mayo boya. Então se consegue taslar e tem uma ajuda que era dorme assegura ia e tem posto UPM atuna e também atendimento humanitário basira. UPM nia serviço nebe que primeiro makane lorite sira maya posto halo coordenação que era baia parte saudi nian parte autoridade município nian atune o NGO o emabal nebe relevante para atune bela ajuda basira lilu asa saudi kare sirnya condição da dunia kare kita koordinasi o saudi para atau tratamento saudi ninya basira kita ayahan rumah kare emabalo comunidade o ita NGO balo exemplo ida maka você que a sociedade civil nebe que representa o sia palácio presidente ninya nebe maka ia querer ba mosira po apoio que essa ayahan rumah bangba nemo solusi posto UPM ninya nebe maka estakaro ba apoio nete kahan basira tamasira o condição nebe maka namlele keres ami sidak bele explica como a condição minha razão sai na maka rone hetan incidente mas be tuir a minha sistema nebe makene ami hare kata condição tas ana saúde ana comandante operação explica ora nebe ital hatene kata buat irene acontece
razão saya kami sudah identifikan dia tambah buat aku desa ya hari sirne kami buka ala dunia ini ya titik lolos nih memang akuntasnya mai tamane ya area Indonesia ini ya atau UPM sudah oke possibilidade para hatu bato ya fatine memang akuntas tambah kami tidak identifikan ini titik lolosnya akuntasnya nih. Iha fating hanesang, cidadão Atauro Francisco de Araújo nebe descobre mate isine, conta, benghira nia horo lau hela, iha tasilarang, de repente nia hare ema ida, latang hela iha fatuk ida nia leteng, ho condição mate ona, iha tuku hat madrugada, no nene informa keras ba UPM no APC. Kilometer yang sana, depois saat rola uha katang itu amba iha behodi, kilometer yang tang sana, hau langsung bahita onanya iha tuku hat, di menit hat ndore sini. Kamu kita mati sini. Depois mau informar para esse fantasma, esse subsira, mau UPM sira bakeda, o ambulância, o saúde bakeda, pak pun kira o depois telepon faluna atawan maka mai faluna horon. Kahela det maka ropaki. Nih atas ini. Makilin ya. Oh, ya tentu betul. Tuku hat 5 minuto hat ndo resi hitu lolos. Hau hanu hetan dunia kalan tomakne depois maromak inspira dunia hau maka viagem hau langsung pasal. Reportagem Melania Conceição, Olga Soares, Televisão Timor Post.